جنابندان نوچه رادیو دنگ گلدن با شیروسی گلانه 2025 لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 کدار نشم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریور آپویه سبیل آمده جن به درشمه جبو آشتیا جواکی و چارساری دموکراتیک دمشن بانگا تبلیب نهاد کرن. اکتیویستا تجای آرزو کارامانانی زمان که جبو آشتیا جواکی و جواک دموکراتیک بالکشان سر رستا جنان و گد جبو آشتیا جواکی لگلک دوران اکادمیین ما دوام دکن گل کرد ایدی چارسری که دموکراتیک تخوازه دوی دولت و پیواجوی و داخوازه گل کرد لبر جوان بگره. آرزو کارامان دداوی خفتن خود اف بانکر ام بانگلشن ترکی و کردستان دکن که تبلی مشامه ببین لآمده مشاکو ام پیک بینن گلکی گرینگه ام به هفره دنگ خوابلن بکن و خودی لآشتی و چارسریا دموکراتیک درکوین. احمد گولر گوت مافی جیانه یه محکومانجی جوان تستندن. اندام کمیسیون گرتیگاهان یا اوهاده باسکه آمده پارزر احمد گولر لسر بمپیکرنا مافان لگرتیگاهان آکفی او گوت موکه اوهاده سردانا گرتیگاهن لآمد ارزنگان ارزورم و خارپته کر. مخابن لهمو گرتیگاهان بمپیکرنین مافین مروفان به همو دجواری خود دوام دکه. دناوا سیستم انفاذ جزای یا ترکیه ده پرسکریکین محکوم نخوش جه پرسکریکین هری گرینگو گرانه. اف سازی وکه دادگه کرنا دویمین کاردکه و گرتیان به آوایی که کیفی جزا دکه. خدمت تندرستی که من دناوا شرط و مرجن گرتیگه ده به تیرکری دکتر همشیره و خباتکار تندرستی نینن. سازیات با ادلی دبه سدما تعلق کرنا بردانا گرتین به نخوشی گران. دوی اف سازی جه کیفیت سیاسی وره درخستن. سیاستمدار کرد عبدالله دمیرباش گفت لسر بانگا ریبر اپو فسیح کرنا پکه که گاوکه دیروکیه. به تایبت بانگا برز اوجالان فسیح کرنا پکه که گاوین دیروکینه. حیا آنها دولت دگوت کن شرین چکداری هیا جبوی از گاو ناویجم. ایدی جوی پیدا لازمه دولت جبوی پیشکتنی ببه ایدی رولا خوب لیزه. یک کمین لازمه گرتین سیاسی و این خوش رو امین جارا هری لزگین کمیسیون مجلس آوا ببه و گاوین نقشه‌ریا چارەسەری دینه. اف کمیسیون رولا خوب لیزه. لازمه برز اوجالان هم روشاویه اولکاری و هم روشاویه آزادی بدانین و رولا خوب لیزه سکرتریا خواه بکه مذاکره بدومینه. لازمه جی دولتان ترک و بتایبت وزیر عدالت جبوی مافین هیوی جی رولا خبیزه زاگونا بگورینه و هری بهتر جی لازمه ایدی چه گاو وابجن رایا گشتیرا و همو کسارا بیجه شفاف یعنی ام همو زانبن کی اف پیش روژه دا دولتا ترک چه بکه لازمه نقشه‌ریا چارەسەری پلانسازیاوی دیار بکه. فرهاد کوچاک قدخه لسر پکه که دوی بداوی ببه. پارلمنتر پارتی آلمانیا دی لینک فرهاد کوچاک تکلداری قدخه لسر پکه که آخفی. کوچاک دیار کرد که پشتی کنگره 12 ناپکه که دوی قدخه لآلمانیا یا لسر پکه که بیرا کرن. کوچاک دستیشان کرد که او مجاره بخن روژه و پارلمنتویا فدرال و هاگد. وکه پارتیا چم ام آلیگری وی که نکو قدخه لآلمانیا یا لسرپکه که بیرا کرن ام لسروی که پیشنومه پرسان پیشکش بکن. حکومت آلمان جخوا دیار کرد که او پیشکری دده پیواجوی آشتی. اگر پیشکری دده پیواجوی آشتی گاوا دسپکه دوی را کرنا قدخه لسرپکه که به هر اوها لآلمانیایی جی پیواجوی آشتی پیک بینه. پولیسین ترک جبو بشتارین فستیوال لندونه لیپرسیندان دست بکرین. وزارت کار هندورا ترکیه کمالای چند کارکرین کوچبر گیک در آل انگلیستان هدف کرد. هر اوها درباره کسین که بشتاری فستیوالا پارکا کیونشوپی یا کمالای بونه لیپرسین دست بکرین. درباره زیدتری 30 کسانده بریارا گرتنه دا. دناباوان ده زاروک و اندامین کورویا جنانجی هنه. گیک در جی خواه آماده دکه کل همبری رایدارین ترک دوزه وکه. دجیبینا چفمنی یال لندن ده هفسروک بدریه آفجیل و پارزر محمد اووایولو دیار کرن که اوی تکوشین حقوقی بدن دست بکرن.
سازین دموکراتیک لدی جیوان هولدانان بانگا هفگرتن و تکوشینا ریخستن بوی کرن. ده آتولیه این بجنین آزاد را بر به جواکا دموکراتیک و آواکرن تین نقاش کرن. اندام مجلس پارتی یا DBP هبون اصلان که ده آتولیه این لئیدره ده جیتگره تکلدار مجارن تین نقاش کرن آخفی او گد آرمان جمعه و که تکوشینا جنان برخودان و تکوشینا آزادی مزن بکن. دوان آتولیه اینده امیل سر دیروکا تکوشینا جنه یا تفگرامه نقاش بکن. مستر تاخوال گوره دو اف خبات لکردستان و ترکیه ده دومه. تایبتیا سرکه یا وی پیواجوه دوماندن خباتان و جواکی کرنا وانه. امیل همو هرم باجار نافچه تا خوگندان وی پیواجوه آوا کرنه برخستن بکن و تکوشین خو مزن بکن. نه زمان میر دوی آشتی سردست به. جشن آشتی یا فوچای نورسن جوشکن آقفی و گوت دوی جواک هف فهم بکن و جه گوتن آشتی نترسن. جروجا ام هاتن آواکرن جبر دناوا مد آشتی هی ام وک تروریست هاتن دیتن. نها هجمارا ما روش بروش مزن دبه آشتی ریک دریشه. همو کسین آشتی دخوازن دکارن چالاکی این مزن پیک بینن. دوی بلگه فیلم و مهیرجان این آشتی پیک بین. دوی دولت گاوه باوجه که فکر جهولی رابن. جمزیشا جنانا دم پارتی یا بالی کسیره تلی اشکشی گوت. دوی رخصتن جواکا سیویل و کدو دموکراسی بین گلهو و آشتی و بیشن. bütçe prani diçe jişerre. Devi alide devi jin bi inat u sebir aştiye leçar ali belavike. Je platforma jinan a dikili zeliha dağlı ji daxuya kirin ku devi daxwaza aştiye be bilind kirin. Hevcedariya aştiye her izede jin histikin. Devi jin hezan bikin yek u navvera gelande fran ava bike. Devi zaman devleti bugware jibo ve ji devi jin denge xwe bilind bikin. Zaman emir ve jin helweşinin. Pergala hevserokatiye gavek berbe vekeviye veye. Reveberên jinên kantona Dêra Zorê derbarê giringiya pergala hevserokatî di saziyan de akifîn. Endama desteya hevserokatiya Meclîsa Rêvebera kantona Tebqayê Rehma El Elî wiha got, pergala hevserokatiyê li gel mercên ewlehî û fikrê tundrew ku Daişê li hin herêman li doğa heştî bû serkeftineke mezin e. Hevseroka desteya perwerde û fêrkirinê ya kantona Dêra Zorê Şîrûq El Betah jî ev tiştanîn ziman. Jinên li Bakur û Rojdatê Sûriyê ciyê xwe yê çalak di hemû sazî û meclîsan de girtin. Ev jî besaya fikr û felsefeya Rêver Abdullah Öcalan e ku rêgeza wekeviya zayendî sepandiye. Endama nivîsgeha arşîvê ya desteya hundirîna kantona Dêra Zorê Meyada El Omer jî wiha axivî. Jinan bi beşdarbûna xwe di panel û civînên hişyarkirinê de hêza xwe ya pêşketinê ispat kirine. Bi vî awayî li dijî zihniyeta mêran a ku demeke derêje li herêmê serdest e derdikevin. Hevserokê Koma Çep ya PE û şandeya pê re serdana Reqa û Kobanê kir. Şandeya parlamenterên Ewropa ya dibin serokatiya Martin Sirdiwan de çûye Bakurê Sûriyê û bi rayedarên rêveberiya Xweser re hevdîtin dike. Şandeyê bi nûnerên komaleya jinana Zenûbiya re hevdîtin kir. Jinan balkişan ser giringiya tekoşîna ji bo xurtkirina jinên di nava civaka mêrsalar de û got, jinan di tekoşîna çeteyên Daişê de berdêlên girandan, nabe ku davakirina Sûriya nû de mafê jinan nebe û di destûrnameyê de ne misoger kirin. Şandeyê pişre bi nûnerên koçberên ji Efrînê re hevdîtin kirin. Şandeyê têkildarê êrişên dewleta Tirk û çeteyên paramîlîter jî nirxandin û got, Tirkiye bi armanca derxistina tevliyevî û kaosê çeteyan dide êriş kirin. Me agahî girtin ku ev çete dizî talan û revandinê dikin. Divê Amerîka, Yekîtiya Ewropa û koalîsyona navneteweyî destekek xurt bide koçberan û vegera wan li ser axa wan misoger bike. Şandeya Parlamentoya Ewropa herî dawî bi hevserokê kantona Kobanê Ferhan Ecî Îsa û alîkarê wî re hevdîtin kir. Têpayên ku şande biçe hesekê û xamuşlo û hevdîtinan bike. Endama Komîteya Amadekara Mîhricana Fîlmana Jinan a Nûjiyan, derhaner û nivîskar Safînaz Evdikê ji ajansa me re li ser giringiya sînemayê wekî hunereke heftemîn ku dikare dîrokê belge bike û ezmûnên mirovan ji aliyên cuda bişopîne axivî. Di dîrokê de li her derê cîhanê timî film rolek lîstiye ku bikarbe çîroka wan kesê ku di wê demê de li wê de verê bigihîne cîhanê û wek belgeyekê jî ji bo dîrokê bihêle.
سینما رولکی پر مزن دریزه کشبر کو جن تمی در فجر نهات یاداین کو فیلما چپکه تجربه جن فیلمین کو بدست جن هاتنه چیکرن او چیروکن جنا بینن پارو بکن بگلی خوره گلی خوب گشتی نه تنی جناره نزی چل فیلمی تنیشاندان ده فستیوالی ده جگلک ولاتا هاتنه تایبت ای سال ما خواست ام خو بگینن ولاتی کو چیروکن جنات ده پر تایبتن یعنی ما نه تنی بالا خواه کشان سر فیلمین کو چونه فستیوالی پرمزن ما نه تنی بالا خواه کشان لسر فیلمین کو لأوروپا و لغربی هاتنه چیکرن ما هول دام بگیجن ولاتی ای کو تو کس بوان نحسه وك ارمنستان، افغانستان، ايران، جزائر، تونس، مصر. جبر ويجي برانيا فيلم كنت فستيفال در باست بن دوزك جنة بشكل يام بيدن ددن ان شاء الله. يعني داوية ده مهرجانه كي لروجافات شتكن. زحمتي كون هنجي دكشينن امجي دكشينن ياك زحمتي كو قلما دكشين ياك لبرات تشريني برخدانيك بهم باهات افكرن او هيشتكو دمكي حتى ام كاري خو بسكنين جبركو عليم يعني هندري من الحد بكو ام كاربن هيفيا ما يحري مزن هولداني ما يحري مزن كو فستيفال صالانه ورا دار خصن وهر صال مزن تربه وبجيجا فستيفال كي كود اصل دنياي دور الناس كرن لغوري نرينا ما كوميتايا اما دكار بله سدي صد قريبون پیام خوب گینندو من دچاوي تماشافان ددید کوچ باندور لوان هات کرم پشتی حرف المکی گذار نیجان و چین مخلاص بون دم باش